Academy staff of UTAB. Joining their places. This featuring of Academy procession. We are really grateful to have them. Bakunzi b'Amateka muraho neza, turabasuje kandi tubahaye ikaze ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, aba YouTube channel turi gura aka kanya, Exazo, Twitter, TikTok, Instagram yacu, website yacu eshatu.amateka.rw, aho twahora tubagezaho amakuru n'ibiganiro bitandukanye. Nitwa Marie Jeanne Umutoni, nyuma kamera hari Delphine mukozi w'Imana, niwe turi kumwe twajyanye, turi mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi, ariko byihariye turi muri kaminuza y'ikoranabuhanga n'ubugeni ya UTAB, kaminuza ya Kiliziya Gatolika. Hari ababyeyi batandukanye, abanyeshuri bagiye gukora graduation bidasubirwaho uyu munsi. Rero iyi kaminuza UTAB irarara ishyize ku isoko ry'umurimo abanyeshuri basoje amasomo yabo muri iyi kaminuza barenga 1000, ni ukuvugana abanyeshuri 1474. Ni ku nshuro 15 bagiye gushyira ku isoko ry'umurimo abanyeshuri. Ni kaminuza rero nkuko nababwiye iri mu ntara y'Amajyaruguru, ariko ikaba ifite n'indi shami Gatsibo muri Kiramuruzi. Iyi kaminuza ifite abanyeshuri muri uyu mwaka barenga 12,000. Ni kaminuza rero ifite amashami 3, ariyo ishami ry'inderabarezi, iry'ubuhinzi n'ubworozi no kubungabunga ibidukikije n'ingufu zisubira, akaba kandi n'iry'ubumenyi mu mbonezamibanire, icungamutungo, ibaruramari n'iterambere. UTAB kandi izwi mu kugira icyiciro ntangarugero gifasha abatarize iby'inderabarezi kubona amasomo ajyanye n'ubwarimu, kizwi nka Post Graduate Diploma in Education. Kunzi b'Amateka turabararitse kugira ngo tubane ibirori birabera ahangaha muri kaminuza ya UTAB. Turaba hari ku bwanyu kugira ngo tubafashe kugenda tubagezaho ibirori bigiye kuhabera nka Kinyamateka. Dushimire cyane kaminuza UTAB kuba yarabaye nk'umufatanyabikorwa wa Kinyamateka iradutumira uko bagize ibirori. Turabashimiye cyane ubuyobozi bwa UTAB. Muri ibi birori haraba hari abashyitsi batandukanye mu nzego bwite za leta, ababyeyi birumvikana baherekeje abana babo, abashyitsi bakuru niko twabyita bagiye kugraduatinga, ariko bose barangajwe imbere na nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengamana, umuyobozi w'ikirenga wa kaminuza UTAB, akaba ari umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Byumba. Turabashimiye rero, tubane mwese ntimucikwe.